Final тугандар. Аркан тартышта Оштун букалары менен мынакей Нарындын топостор тартышайын деп тугандар. Тамаша бары. Эки эң күчтүү команда чыкты мынакей. Тандалып. Но оң тараптагылар Нарындыктар, бул жак Ош областы. Мына көрөлү. Güzel, küçükken. Hoş küçükken. Çok. Hoş'un jigitleri. Finalda. Resitine bu kadar elekeni. Tankadayla tartıp ete öğretmen. Ötkende daha birinci orunda alışkan. Kanday turistada boybut. Çok. Boş. Güçlü emas. Güçlü de işkemek. O yaşları 84'lü fan yeni oldu dedim o orada. Vay ya kutlu olsun.